ما مستجان مرحبا اشترى سرچاوی من هاتی سرچاوی رجایك سپاس رجایك من دست پیکه ده تو بکار بی بچند پیوان خواب مبدی ناسین از شاد ببم. بله ناوی من ریناس آفدال از جزا خویمه بله و 37 ساله از السويد دجیم از پر عاشق زمان خودم زمان کردی کرمانجی اش بروی که جی و تقریبا ما بیجه کتیه ساله هشته از به کما کرمانجی را کار دکم مثلا کم جدای از شرکت که امریکی کار دکم الودریه EIT بس پتر هوسا من سر زمان کردیه واس بروی که جی به کومر سال دجارا دجفم مالم خیزانم هیا سنة هین جکار دکم و ام بمقابل ون جوینا دا بشدار دبن اجازه ازنیش فرا جکار دگرن و تین سروی خباته سعد خوش باشه میوان ما ریناس آفدانه آفدال بله باشه ما ریناس آفدال میوانی میه سرچاوی مسر سریم راتی اما ما مسترا ایرو بهتر لسر پیوین هریمی پیوین کو جبول هریمان کردستانی نینه وندا کرن لسر پیوین هریمی امی باخون دست پیکه ده وک قادا و یا خباته هون لسر پیوین هریما زاخوی ون بهتر خبتین و چوا دست پیکر چبو چوه آجاتوی کاریگرو بله ما وقتی ما دست بگیری سال 2014 ریوبر کومامه مخواست بود زن دور زاخو دور کی کفنه و گلک عشیرو تشتن اوجاخن کردای جدا تیدا دجین و پیوا زاخو جی جبر کفناریا باجر زاخو جی گلک خلک دیج زاخو جیانه مثلا وکو کلدانی و آشوری و ارمنی و جوهی وقت خوده و ایزیدی گلک قوم و ملت و دیانت دیتی دا جیانه پیوه ما فرمک گرتیه فرمکی تایبتی گرتیه و اف دوکن هرمی جی پر گرنگم بو زمان ما پاشروج زمان ما کردی دوی یک نیت وندا کرن دو لهرمن دیجی لکردستان مازن بین فهم کرن کو و وقتی نویسین داجی به براستی بهم کارینان نویساده سعد خوش چه تشت بوکو دست بکاره که وساکر گلو مگوتش بری داجی علاقتم بزمان راه بو از من پرج زمان حز دکر تبیرا من وقتی از دچوم دبستان 6 ساله اولی همو بکردی خواند لگونده خواه پشتیوه ام چون زاخو گونده ما پر نزیکی زاخو بو پشتیوه زمان ما کردی تقریبا نه راست و راست بس پره کدی هات قداه کرن آنجی خواندن جبو ما بو زمان کردی بش زمان کردی و نکرن خوام بخوینن ام مجبور کرن بچن عربی بخوینن پشتی سالا ششه وان 6 سال داوی مجبور بین مجبور بین من عربی خوان من نخواست از خواندن خواهد ترکم صدام حکومت صدام ام مجبور کردن که به عربی بخوینم لجال دیجی درس کردی هیلا بون هشتمون یعنی درس کردی هبو ما پر گرانیا خود داسروی درس کردی جبو خاطره ام گردان ما قط نبتش زمان کردی ام هر بردوامی عشق زمان کردی بگیم او دلی من دمایه که من دخواست از کارکی بکم کارکی زیادتر زمان و کلتور و ادبیات کردی و مجید نه کارن دی جبروی که جل فرصته که گلک مزن اندلیوه پر مزن سوید هیا گلک پشتوانیا پیش دچون زمان کردی و کلتور کردی دیکن کومالا و تشتی ما هبون جه جوینا و تشتی و صاحبون ما او خبتان جبو که زمان خوی کردی نه بکن آنجی سر بسکنن او تم بمره بویا یعنی
هر زاروکتیه حتی نه جبروی که او بو سبب که گرین کو اس داخواست بکم جکوما کرمانجی از بوان رکار بکم و جامعران دوی هر همو جی که چند کسن همو وی مروی قبول بکن اره بکن جبو خاطرات کرده جبر کو نتنه زمان زانینه لحف کرنه زمان بخوش لحف کرنه دوی مروی لحف بکن و اوان دید کو دکارم مرکار بکن بخطن از قبول کنم 2014 وره حتی هست بلدوام ان شاء الله گلک سال دیجی مانه هیویدارم هر بردوام بند ما مستنها وکی هرم زاخوشی بسر هرما بادینا وای وکی بادینان کدویشن فرقا بین زاخو و بادینان وکی دهوکیان وکی هرما منطقه برزان وکی او کرمانجیا جیرین کم دویشن فرق دنا برواندا چه هيا قالوا؟ بله مقود جبالكو قالك عشيرين جداد زاخو دجين سندي عشيرة كي قالك مزنة قولي هناك عشيرة كي ديه سليفاني او جي قالك مزنة وقت خود عشيرة سليفاني حمي سرب زاخو بي زنگينيا وان عشيرين كردي وصاكرية كو بيوين وان د زاخو د بمين مقود جي كفناتيا زاخو جي وصاكرية جهن دی وقت دهود که وان سالن 5-6 سالن چوی دانشگاه یا زانینگاه لحاتی آوا کرنو بو پارزگاه بو محافظه مثلا ولی کریه که هنگ حزب بکن تشتین نه پیدا کن یعنی نوتیه که زمان کردی ده چیکن بس لزاخو افتشتانه کمتر بون هر او پیوین رسانین کردی مانه فرقیه گلک جاره هنگ پیوین هریم میا زاخو وکی بارزان و گلک جاجی پر جهف جدانه حتی آمدی که پایتخت امارات بهدینان بو پیوین موانجی جدانه یعنی گلک پیوین ساخو همه آمدی بکار نه و گلک جی وک هون آنجی تواندنه کتیده هایی آنجی چه بیشتر مروف نشد بیشتر 100% وک هون بس نزیکیه لحظه دکن و گلک جارج نف هرم زاخو ده جگنده که بگنده که جی فرقه یعنی هنگ پیفتین گوتن هنگ گندین زاخو جهه که دی نایم کاریننج بلیوی گندی بو نمونه گنده که الجمعه دبیجن نوردینا پیوان هنگ پیف هنگ و حتی عشرین دی ین منطقه زاخو دور زاخو دجین جی ممکنه جی فهم نکن گلک جارا یعنی هاو قاس او چه بویا جدایی دفوکا ده چه بویا بله باشه ما مستا لباکوری کردستان جی افتشت هيا يعني دنابرا گندان دا جهد نابرا هریمان دا جهد کرمانجیا جیرین جورید بیجن مثلا هریمات دوره لباکوری کردستان هریمات دوره دبوکی کی دنه یعنی چی ام نبیجن وکی دبوک چی لیش هفدو جدایه یعنی پیچه که به جدایه آن منطقه خرزان جدایه آلیه هرما فرقی نه جدایه تشتین نوانسین جدا هنه لگوری تا سدمن وی تشتی چنه لگور زمان زنه که اف چه سدمن او قاش هفدو تارو مار بیا اف زمان بله سببی که گرنگ او کو اما دولت نینه او سببی که گرنگه ممکنه او سببی که سیاسی بود دولت هر تشتکی ناکد زمان بخواه دوید ری بید دانه پیش بکرد دولت ممکنه ری بدد زمان ری زمان ما هاتیه گرتن و پاراستنا عشیر و اجاخ و قبیلین کردستان جی ولی هاتیه هنک زمان دک و عشیره که خواه پاراستیه و دوره که مزنده جوی عشیره جی ممکنه گلک پروبلمن دی پیدا بونه حتی گنده که دوی عشیره ده و اجاخی که خواه پاراستیه یعنی خوش عشیره وجه پارستی ام بجن وسا بویه کو گلک جدایان مزن چه بونه یعنی تاریخه ده لیوک مگوت یعنی سبب مهم اوه کو دولت متونه یعنی گلک ایش و هزار بسر ما کرده آتیش بخاطر نه دولت بونه ام بجن گلک کس بجن چما فلان کس 100,000 کسن دولتن انجی چما فلان ملت دولته ام وی دولتینی بوی شکلی ممکنه نخوازن ام بیجن اف نخوشی بسر متن به تایبتی بسر زمان مته که اینها البره و نافچونه تو زنی جناف بچت یعنی نمینه تب تمامیل گلک جهر
Kurdistan amazın mesela. Em dibêjin sebebê wê ne dewlet bûne. Heke em dewlet ban wisa nedibûn. Yani alelakal eger harîkariya pêşveçûna ziman jî nekiba rêdana pêşveçûna ziman hebû. Yani carî jî saziyên weke me ya Kuma Kurmancî dikarîbûn serê xwe enstitûyê ziman vekin, dikarîbûn akademiyê ziman vekin. Gelek welatên dunyayê jî ziman dewlet guh nadide, belê akademiyek ya ziman heye. Dezgaheke ziman hatiye çêkirin, ew îşê xwe dikin. Ew biryar didin kîjan peyva nû bikevit ferhenga wan yan jî ne. Lewma ku me neşiya em bigên wê armancî. Ev delîva firseta ku Swêd ji bo me çêbûye, van hevalên hêjayê ku sala 1987 were dest pê kirî, ew delîve dîtin, ew firset dîtin ku dikarin zimanê Kurdî ji nemanê rizgar bikin, an jî hindî wan bêt biparêzin, ji nemanê biparêzin, ji mirinê biparêzin. û berdewamin û îşallah dê berdewam bit. Bihêvî me. Çi saziyên Kurda yê ku ez pê agadar 37 sala nemayîne li ser hevdû, ji hev ketîne. Mixabin sene. Mamoste can, li gor te parastina peyvên herêmî ew devokên herêmî lazim e bêkirin an standartîzeyekî ziman helbet divê hebe lê parastina wan peyvan gelo mirov dikare çawa bike? Ez dibêjim wek pêngava yekemîn divê parastina wan hebin. Divê em biparêzin. Wextê em biparêzin û em binivîsin û erşîv bikin, têxin erşîvekê wextê zamanê standardîzekirina zimanê Kurdî hat, ji xwe mexsena me an xezîna me ya peyva heye hazir e, em dikarin hêsanîtir hewl bidin bu standardîzekirinê. Eger nebin, em ji standardîzekirinê dest pê bikin, em ê çi bikin standard? Divê em wê hesabê bikin, em bêjin devûka filan cî yan ya filan bajêrî em bikin standard. Yani divê menê ev devûkên dî, ev peyvên dîyên ku resenên Kurdî hemî winda dibin. Yani divê em ser wê avakin. Êdî ew devûka wê herêmê an jî wî bajêrê mezin an jî biçûk bibe standard, nayê wê menê me zimanê Kurdî parast. Ji ber ku yê li parçeyek dî Kurdistanê mumkin e qet lê tê negihat. Bes hazirkirina me ji bo van peyvên ku hemî erşîv bikin, hazir bikin ji bo standardîzekirinê pêngava pêşîn e biya min. Ev hemî dîtinin, yani ev dîtina min e, belkî dîtina insanek dî şeklek dî. Belê. Lê divê mirov ji gundê xwe pêşî ji xwe dest pê bike bide hevdû heta ku wekî te got xurca me tije bû hêj mirov êdî bêje ev ya bi gelemperiyên bikarbînin û bikarnênin wisa bû wî rengî yani. Ez dibêjim yani ew çawa bêjin ruknên wî standardîzekirinê hazir dibin wextê peyvên me hemî li cih bin. Wextê me erkîvek hebit ku her tiştek tê de hebit, em dikarin rehetî xebat bikin bu standardîzekirinê wextê demê wê hat. An jî lewma ez dibêjim ev gava yekemîn e bu standardîzekirinê. Baş e. Mamoste di nivîsandinê de rewş anha romanên Kurdî têne nivîsandin, şeîrên Kurdî têne nivîsandin, her sal bi dehan pirtûkên Kurdî têne nivîsandin. Gelo li gorî te divê di wan pirtûkan da ew nivîskar peyvên xwe yên herêmî bikarbîne gelo? Heta ku me kurmanciyekî standard nebin, dikarim peyvê xwe yê herêmî bikarbînin. Karekî me ew e ku pirtûkek romanek ya li herêmekî Kurdistanê hat bit avakirin, hevalek li ser wê pirtûkê disekin wan peyvên zehmet jêder dixin ji bo ku em di Kuma Kurmancî de münaqeşe bikin, em bizanin mebesta romannivîsê me di wê peyvê de an di wê manayê de çi ye. Ew xebat ew şeklekê xebata me ye. Ew jî rêyekî ye famkirina wan peyvan e. Ji ber ku standardek nîne, em nikarin îro bêjin yekî ji herêmekê yan ji gundekê tu nikarî peyvê
هرما خایانجی گنده خایانجی او خا منطقه خاطخی ناف زمان از دبیجم بلا هر هبت او زنگینیه او خباته کتیت کرن وقتی پشتی من احتمالا 5 ساله دی 100 ساله دی خوندوانن کرد وقتی الپرتوگه که میزکن ایکو ایرو هاتی نویسین دوکا دورا مردینه او ده ممکنه گلک بسیار سریوان ده چیبن اف بیوه چیه او که اوسا گوتیه کنگه اوسا هاتیه گوتن تی گوتن آنه ایرو ویچاقی کار خوندوان اوه کو خوینره و پرتوکه راحت‌تر دبد جبرکو اگر هم نهوی ری بگیرن او رومان نویسن ما آنجی شهرزاین ما یعنی اکو دستوانی نویسینه هی ممکنه بین سنوردار کرن یعنی دبیجه مادام از نکارم وک دهوکی آیان زاخوی آیان مردینی بنویسم از نانویسم چما از نانویسم اگر تشتکت سری مروی ده هیان بابتک هیا رومانه کی رومانه تشتكي قال لك مازن بدت ملتي من قال من چما اسنا نويسم بلا هرب دفوكا كي سنور دار بد وقتك و فايدة استفادة جبت كلام از دبيجم سببك اوكو هر كسك نكارت يعني هر كسك دوي اجازة بيت داين كو بميسد مخابن خوينارن ماين رومانو و نویسن مین کردی که من ایشما دور دایا ندفو که منطقه دایا نافچه دایا بمن اگر خوینر ما زحف بان بکاری بان بخواست بان هر تشتکی بخوینن و بسیاره بکن مثلا بسیارش خودی رومانیا بکن اگر صاحبت بسیارش شهرزایی که وک حوالن مین کرمانجی بکد یه دورا مردینه معناوی چیه چما رومان نویس افتشتگوتیه لکی درته بکارینن هم دبو گنگ شکرن سر زمان سر ادبیات هم ذوق او ذوق انسانی یعنی حس کردن مروین کو حش خواندن دکن زیاده تر دکن تو زنی چه مخابن افتش کیمه طبعا و ترسام ازن او کو هر کیم ببد کیم تر ببد جبر کوم دبینن کو وقتی خوینره گنج یعنی جوان خوش کرمانجی دادم باش او ممکنه دوی عمری دقت نفکرن کو زمانکی وندا دکن نکو فیری انگلیزی دبن آنجی ترکی دبن آنجی عربی دبن بلکو زمانکی عینی وقتی ده زمانکی وندا دکن بلا از فیری زمان عربی و انگلیزی بم بس از زمان خود باش بزانم بره گلک اف و کولینرین اوروپیا دبیجن او کسی سردست زماننده یعنی شهرزاد زماننده دوی یکمین جار زمان خود باش بزن اگر زمان خود باش نزاند اگر سر زمانه که دی کشان و پیوان خود بکد ممکنه او زمان فیر جد بد سقط بد یعنی تمامی فیر نبد انا هجی بفکره مثلا هنک اف حوالین من شهرزاد پر باش انگلیزیان زمان دی عربیان فارسیان ترکی دزانن اون یکوز کردی جی باش دزانن یندی ممکنه کردی ترکی دنف ترکا دا آنجی عربی دنف ولاتن عربا دا باش فر بمن بس هیچ روحا کردینی الجماعی نجبر کو هر دست پیک دا بوی زمانی مزم بونه او مخابن نان حساب کردن سر کرد یعنی اگر ما بوید جیم بخوازن وان بکشن ناف کردینی جی بس بکردی بعربیان بترکیان فارسیان هر زمانه که دی مزم بونه دخوینن دنویسن حتی درجه که بلکه نگونه هیوان جبت یعنی افزور خدا ام دفکرن افزور دستیال مهاتی کرن که زمان ما وی پارچه ولات ما بصدا ساله هاتی قدغه کرن اما همی 10-15 ساله که همشین بیترس زمان خود بپیون بحثی هر تشتکی بکن دناف خدا بی که بترسن که یعنی نخوشی کی خراب یعنی نخوشی کی مزن بکوت ریامه مثلا هفته نبود. مستجان فرصة من يا داوي نها إدي جوان هدي دست بوی کارید کن پیوند دن هفدو داخون صحبت کن دنویسن پیشنیارتش جوانان را چیه کرد؟ پیشنیارا من و داخوازمش جوانان کرد اوه کو هیچ نباید درنگ زمان خواه فیر ببن
ji bo ku ser bikevin, ji bo ku di karobarê xwe de ser bikevin, divê yekem car zimanê xwe fêr bibin. Wek min got di wan vekolînên Ewropî dikin, dibêjin çima Swêd meselen zimanê me azad kiriye dibêjit heqê te heye zarokê te fêrî Kurdî bibin, mamostayekî Kurdî bibîne em ê maaşê wî mamostayê didinê ji bo ku zarokê te fêrî Kurdî bikin. Ji ber çi? Ji dibêjit ji bo xatira ew însan yek xwe biparêzit wek Kurd, wek îdentîteya xwe biparêzit, ya duê jî wê baştir zimanê Swêdî jî fêr bit, wê baştir întegre bibit nav Swêdî de. Çünkü Swêd xwe jî faydayekî mezin ji wan kesên ji welatê dî tên wek Kurdistanê tên dikin mesela. Berê zana û şehrezaya xwe dişandin bi sala bi meha dişandin welatên dî ji bo ku ji kültûr û edebiyat û zanîna wan fehm bikin. Anihe bi seda Kurd 300-400 hezar Kurd li Swêdin me ferz kir bû nimûne. Ew her tiştekî li ber destê wan e. Çi bixwazin dikarin fehm bikin. Kurdistana Bakur, Başûr, Rojava, Rojhilat Kurd lêne. Dixwazim biza tiştekî li ser Kurda bizanin dikarin bi sanahî bi saatekê du saate de kontakt me re deynin û bêjin hûn çawa difikirin ser vê tiştî, hûn çi dibêjin bo vê tiştî, hûn çawa vê edebiyatê fehm dikin, hûn çi dibêjin bo edebiyata Swêdî meselen. Ev danûstanên me û ev kesên bi ziman û edebiyat re ji gel Swêdiya û Ewropeyên dî berdewam e. û em her du jî fayda jê dibînin. Hem Kurd jê dibînin, hem jî Swêdî, ew jî ew miletên dî. سعد خوش مامۆستا مەڵە تاوا بە تەز شاد کرم تێوری بەرنامەیان مەبووی ممنونم. سپاسیە دەکەم.